Tvoje naslednje delo bo torej verjetno magistersko delo. Ja. Načrtuješ vključiti karkoli mange v to, ali že veš, kako bo sestavljeno? Tukaj delam animacijo. Zato, ker sem nekaj... Treba anime. Sem nekaj, nočem se ubadati z tiskom pred rokom. Ne da se mi ubadati s tiskom in sem pozabila, da rendering je isto, te začne glava boleti in editing, kakor priprava na tisk. Ampak vsaj ni treba plačati, če zaserješ tisk. A ne, je bolj cheap. Ampak sem neumna, ker sem ugotovila, da ne znam sound design čist nič in se bom mučila tam z unim free Ljuban, daj pomage, kaj delaš? Ne, mene za dizajn. Ne, sej pol, I have a internet friend, ki dela video editing pa commercial in na srečo I know them from Minecraft YouTuber fandom. That's very specific. In so tako okay, let me help you. Minecraft YouTube fandom made me famous. I made COD Jesus Green. You guys will find me. Likaš, kaj bo to za... Ne, to je drugo, tisto je fanart. Ampak za magistersko sem hotela animacijo narediti od Andreja Rozmana Roza Urška, ki je basically moderna verzija od Povodnega moža. In sem gotovila, da Povodni mož ima isto faco, kakor un tipo iz Krst pri Savici. I guess I have a type in man. Or more types in man. But po moje je tako, una faca je lih tako med what basic people want in my taste in se tako lih prekriva tako vmes, ker tako dost basic male character design, ki je meni še všeč, ki mi je še zabavno risati. Kako pa, a je bliže shoujo artu ali bolj shonen artu ali čist nekaj drugega, bolj berserkar? BL. Oh, okay, yeah, we all know. My taste in... Long, lanky... Ne. Dude, giga chat face. Do you want history of BL? BL started as Bara in the 80s. Bara and Yuri. Bara means rose, Yuri means lily. Yuri mange so še zdaj uporabljajo for lesbian stuff in Bara je za moške stvari. Ampak zato, ker so full delali te macho moški, ker so made by men for men, you know, male on male romance, so full tako beefy in zato od tega je na internetu ostalo, da samo te beefy men se jim reče bara dude. A to je basically Jojo. Ja, Jojo pa Baki, a ne? To Baki, of course. Čeprav tisto je že tako... Jojo je še tako gay enough, a ne flamboyant enough, Baki je pa že sam tako giga chad, I mean, for men, not even for straight men. Over the top, yeah. It's over the top. It's not even for gay men to look at. It's just for straight men to feel powerful. Because straight men are the gayest when it comes to tasting. A si gledala Baki drugače? Ne. Samo vem, da je ena scena. Vem mime. Oče pride, ker sta Baki in njegova punca. In oče pride tako. Ja, pač, girl, karkoli, se ne vem, kaj sta. In sta oba v posli in delate the thing, right? In foter pride tako noter v sobo in like, yes, son, in tako začne navijati. No! Go harder, son. Do it, son. Kako nima pač... Vem, da kaj ga coachaga v bistvu. Coachaga, ja. Coachaga, ne. Se na njegov foter rita kaj the strongest being. Ja, njegov foter kosira tako the strongest beast in the whole world, yeah. Če bi Baki... I wonder if there's a doujinshi where the dad actually joins, you know. I'm sure there is. There's probably a version of doujinshi. Verjamem, da je version of everything.